benshi barafotora bose umushimishijwe n'iki ngo mufite ahantu heza nyine abazungu bashimishwa n'imisozi imeze uku barafotoye kugira aho turahagarara bavamo bifotoreza hejuru ku misozi baba we kwifata akaba ari nk'ikigali nkagatwara gutya umuntu akancunga rimwe ku rindi akabaraga aragapapu yarigendeye hari ifoto nziza ndebera nawe biri ikintu kiramvaye ariko ntabwo bizamo da ako kazi yuko ni keza yego imaje nziza